Meitei te demand NRC base year 1951 hi ahung chi hla kha le 1953-1956 sunga kaka kalikar backward class commission noya phungwai sa tribe recognition anaki bol si hi invalid hung hisu khading ahi ahin Government of India Gazette Order 1951 dungzuya Kuki Zosi Common ST nomenclature khatna any Kuki tribe 1951 kuma aina recognize now wang ima boilo ding ahi Supreme Court lam kai hon Manipura Meitei hole Kuki zo ho ahung visit nova Supreme Court judge lam kai hon India constitutional right dungzuya Kuki zo te hi UT akipitheje ti chungchang a million milal ho army lam kai panna a anaki ho limu ahi Jammu and Kashmir apat ladang ho jong UT akipi theile Kuki zo te jong akipi theye India a tu ahi state apat thletha a UTP dia sim sa jong tampi au metin anase uvin ahi Government of India in gamsung hi tu asanga develop hi theina ding a state som nga ahin su hingding tu a currently Lok Sabha seat 543 hi 345 seat na ahin ke bedding to ogona nei te ding currently Raya Sabha seat 245 hi 139 seat sim behung hintin akigoma seat 1272 hi sa ding to ogona nei je ti thu jong akiza ina hi tu le tu a state UT dal ho anaveu hite Gujarat akun Kutch and Saurashtra Maharashtra akun Vidarbha and Marathwada Karnataka jong North and South Karnataka tia lekhending Tamil Nadu akun Kongu Nadu state Jammu and Kashmir Bana Kargil jong achoma tinga phutna largest state Rajasthan akun Madhya Pradesh Uttar Pradesh akun state hoita a menes a hi theina ding a Harit Pradesh Awadh Pradesh Purvanachal le Bundalkhand ho jong hung piang do dinga Bihar and Jharkhand akun Mithila West Bengal akun Gorkhaland North East sunga Assam state akun Bodoland Karbi Anglong Barak state Meghalaya akun Garo Khasia Jantia Manipura akun Kokiland Kokizo land Hichila ahi Supreme Court in visit ahung bol na akuna Kokizo sa te jong hi pi theila a khanin apange ti chu amudanu ahi May heite numlo thu chule ei ho kino lo thua chi hlading a hi pun India gamsung khanto na ding a gamwai pun ato gon dungzui zo a pathinin lolhin na lama ei mapui zo diu a hi ti hi a local politics a ei sungka ki hiu tu lowa chule nangke ki ti lowa chamhlat na muzo ting le kingai luta a Kuki United Kuki Land for India sunga chen khom ding dan zo I ha bui pi diwa phazo a hi Hun chung changa aviala het sa thupon song pi jang half long Assam Kuki in pi Assam hope sunga ai tia ki mangkhalo hun manding thua Kuki in pi Assam in khamga na thupon anaki nei zovin Assam pula makonin thu phalo tampi ahung po nin hichi ho hi dei mona sangpen na ki pen chule hitabong nampi ki loi khom na ho za bol lo le nil pe ta thilki bol hi aviala koitabong injong a bol lo na ding in nisim 29 thakau 2025 chun Kuki in pi Assam makai na in phungol in pi ki loi khom thadau in pi Assam khongsai in pi Assam Songthu in pi Assam le chonghang in sung lam kai hon ki ho khom na ki nei jin a hi ki loi khom na chu hichi hun nisim 4 April 2025 gohati Assam muna manding kin gon hi koigon na hi jong ki hello Assam gamsunga ki loi khom na ho jong het sa na ki pilo a hi ji in het pi na ki nei po na hi Kuki in pi Assam le thadau in pi Assam chule Phungol in pi dang to gilta a sei khom na ki nein deimona tampi a umji in hichi hun hi agong hon avo hai diwin akinge in hi izam tia thungai lowa abol te yuwa jong le Assam a cheng Kuki te koiman hausa hian khusung mi hi jong lew han chi lo helding a KIA le Phungol in pi in nge na ka hin nei a hi aji chu Assam hop sunga thilki gong
Koki in pi Assam le Phungol in pi Thadau in pi Hongsai in pi Songthu in pi le Chonghang in pi in jong a het pi lo kiloi khom na khat in agon hi thildi lo a hin het pi na jong kinei lo a hi Assam pamlama ko na Assam sunga dinga kin kigonga agama kiloi khom na Koki in pi Thadau in pi lam kai koima donglowa acham tawa thil agon hi gammi koima pangthei lo ding a hi Hichihun program gohati mona ki gondan le agong ho thulang sam hi pienguya jong ki khanthei lo thina jong thi khom ki pana jong ki pa khom jing nam mi tel a ki tu mona theile ki khantel na ding a ki muji a ki deimo a hi si nei lang ne ya thilki bol pa khat sung su te jing in jong aw khum thei lo ding kin chu ati a ki pom thei lo ding a hi Zule hun ke ti hi a he gil hon a seidanuwa khanglui laya thim pu hokin mi jo si bol thei hilo gol nup kin jong hilo dan a seyuvin e ho tu a Christian ta san nunga alim so jong I bol diu thil a hitapu na hi achunga ki ta lang thu to ki tu a hichi hun kin gon hi bol lo te dinga ngailun o cheng a vela ikitim ki novin a hi lungtup phalo ne ya gong do te ong hi jong le Assam Koki cha te koima ilhat lo diu vin ngi na ineu vin hi LK Hena Simang Koki in pi Satmin Thang Khongsai Thangsam Koki in pi Sei Kai Chongloi Secretary Thadau in pi Assam Lungam Simte Secretary Songthu in pi Assam Pau Thang Chongloi Advisor Chonghang in Sung Jerry Changsan Secretary Khongsai in pi Assam India Sarkar in Mars nisim 28 a Myanmar gamsung ling ki ho na sata 7.7 ji in ki thu pina na tong ding in akon do taw vin hi India Sarkar sun ne le cha sil le chen chota le doctor le lo le ai tam pi to akon tha in van chung kiu hi lo in tui chunga jong Myanmar mi pi ki thu pina ding anatol in hi Myanmar le India hi tu masanga pat neighboring country a hi to hlona loi phata jong an hi pe hlon a hi India hin milham angai cha tamta ton 96 gen tu nai cha atol na bana NDRF 80 le Army Medical Team 118 to asol do tha a hi Navy kong le IAAF hui kong mangchan hichi milham nitin ngai chat lo le ai ho hi gang ta atha lut in jong a ki se tu chung Myanmar ki thu pi dinga India Sarkar kalson na hi Operation Brahma tin akimin vo vinahi Assam State Hun Thadau Cultural Festival 2025 thudola Thadau na mi te henga het sa le team na chu hi le Thadau Community International TCI Thadau Student Association TSA le Thadau in pi Assam TIA makai na noija ahung hlungding 4 April 2025 ni khole Gohati Assam muna akhat veina First Assam State Level Hun Thadau Cultural Festival 2025 kin gun na thua Thadau nam mi te ning leka a lungthim le tha a ki thu pina na hin nei jing nau chunga na sata in ki pa thu seizo lo ka hin phongu vin hi hun adia koima ngan silowa Koki in pi Assam le Koki thingnoi Koki so group hwa ko na Thadau nam chunga so sit na thu a ki za jing hi phamwa kisan demna sangta ki nei jin hi hiti ho an ji chun Thadau nam sung adia nu naw chapong ho lunggel su ki cha thei ta le Thadau nam chunga so sita a thu so la so hin bol hon a hi theile inga ta diwin igi ti mo vin hi ki gi sal na le ki cha sa tu na hunam thu so la sa hin Christian hi naw le Indian dan pi noiza chiang hi naw to ki tu lo a hi ji in KIA le Koki so group hon Thadau nam mi te chunga avela na hin bol ta lo diwin ne henguwa avelin ka hin ti mo vin hi tu chung hun kin gon na chunga Thadau nam mi te zo si thanom ta le lungop kaina nei lova panila su ke diwin jong organizing committee mina ka hin ti mo vin hi iham tia nung le ma Thadau nam tai tom na le ki mu si na ji a gi na avela na hin nei kinova hi le sarkar hinga het sa na ki nei ding ato ding akin sarkarin ahin ki bolding a hi ji in hun organizing committee a konin lungmong le thamonga thu Thadau nam mi te chunga ka hin nei uvin hi SD ne khulal hoki chairman HFOCA 2025
SD Mangminlal Sitlo Secretary HFOCA 2025